I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become, in the cold light of day we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back, 'cause with all that has happened I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile, but no, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts, and the image of you being with someone else, well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Alhamdulillah, di area Makassar, Ibu terpilih menjadi pemenang undian paket Cimarit tahun 2018. Hadiahnya alhamdulillah satu buah motor NX. Kami dari manajemen Telkom mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak selaku pelanggan Telkom yang setia. Kami melihat data penggunaan produk kami. Di data kami pelanggan itu sejak tahun 92 di rumah ini ya. Dan sekali lagi kami ucapkan juga selamat kepada Ibu karena berhasil menjadi terpilih sebagai pelanggan untuk menerima hadiah prestasi akhir tahun kami. I've been thinking, I want you to be happy. Alhamdulillah selama 25 tahun pelanggan ini baru sekarang ini kejutan. Yang awal pertamanya itu Telkom Rumah tahun 90 kurang lebih mungkin 6-7 tahun. Punya itu Speedy. Sini itu kan masih apa ya, jaringan kan kurang begitu bagus ya. Kalau daerah dulu sini untuk pakai HP apa masih kurang juga ya. Nah kalau telepon rumah sini kan apa sudah telepon rumah tuh kan bagus suaranya, bagus. Kedepannya mungkin untuk telepon rumah ya kalau bisa sih biar mati lampu di mana tuh bisa nyala terus gitu loh ininya. Dan mungkin tapi sejak dengar ada dari telepon rumah ke HP ya itu bisa nyambung telepon rumah ke ini. No, that means I'll have to leave. Lately I've been